Štovani publikume, a sad filmske novosti. Jedno veliko blagodaram za Grci što priznava time Makedonija. Ali džaba oni nas podržava jer sve dok postoje lokalni lažni antiglobalisti, kao ovo neuspešno poetsko piskaralo, sada priučeni novinar i ovaj frustrirani student, ova zemlja ke bide prokleta avlija. Albanski partiji i dalje prezentira svoj visoki civilizacijski dostignuća preko svoj programi so visok kalibar, koji sigurno kene odvedat u Evropska unija i srednji vek. Ako sretnete puno zombija na vašoj ulici, ne paničete. Oni su samo žrtvi na kombinacija od predizborna i evrovizijska histerija. Makedonska kič scena se klonira. Nakon 13 prase, eveti sega i Boki 14 koji ke plaši mali deca so svoja pojava. I dok veliki gazda, koji se zamišlja da je Bruce Lee u Zmajevo gnezdo, i dalje će lupeta u svojoj kolumni i ke se kljafti od fotografija u novina, nad Makedonije ke se preroduva novo sonce na konzervne industrije.